أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. توبا مسربا أما بلا جلين فو دانتي فوليمنا أنت لنا هيرالا مي على دلي على كا أنشي هيرالا مي على تانو كبركة داي كنيمان كسين الله سبحانه وتعالى بلو أكوشي على كراكا أنا كصمعنا كصحابة وبي no temena mbe bela jilin fo dante foli mina siti ka wajuli kelaw karamogo question bla bagaw ajabi bagaw qur'ana karamogo hadisa karamogo qasra fola abu bela jilin fo dante foli mina ambe biro konna mogo fo siti kolosi bagaw amba bela jilin fo dante foli mina aywa anga foli be ka taraw bela jilin maka duaw ni aw bolo ka duaw ke aw fanay amba fo Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa anga junubu bela jilima anyi min ke dogola bangela laka limaniya di amma kan kan limaniya dafa ka haminan ko bela jilin noya mogo be anna anga sitin sanfe ani wala ndan be bole ka ta sitin nunu sanfe ambe duaw ke aw bela jilinye min tay den ko di alaka den noya uwe min tay nafulo ko di alaka nafulo noya uwe mun tay che ko di alaka che noya uwe minun taye muso kodi alaka muso noya uwe minun taye aywa bana kodi alaka anno kenya minun taye bara yoro kodi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka bara yoro ko bela jilin noya alaka antanga kan kishi alaka sababu nyuma lati am bela jilin ambe minyini ala bolo ji anillahara alaka noya anyi ambe sra femu nya alaka kishi oma aywa alaka bela jilin makogla mini ala ere tabebe no temena ka boyno amina do anga wala handa kono no e fiqh wala ndai ka wala liki awye aw ka batu ke chugola ke chugo nyuma maliki ka madhhabi tasira ka insha Allah anya fa anko malik imam dar al hijra ate komi tasira do de bale bulumuni ala kira tatikile nyede ay ala kira ka hadisa no maliki yu fam ya chugumna aywa ni karamogo tukura an nofe o famiya inkan an kambe odema o te maliki kilenye aka wagat la karamogo tumbe ni mazhabe tigi tundo abela jelen tumbo choga dira tasira wele tu bolo ala kira ka tasira ende do nga bari ala kira ka hadisa in famu yaw odema dama kenye ubolo ala kambe soba malaka nyeka di amma bi wala ndabe femu ka odongo ankumana aywas ji sanumani akiruka ani fen sanuma anki an kuma na oluka bi walanda be femu ka oye ali odo o saliji yere femunye insha Allah amina andado olaka wala bela jelen ka famya soro saliji kola akana to mashima kumpana mashika nika batoke kichugola aywa ka atimine alaka ankishi oma ali wudu'u fara'iduhu ako saliji ani afardaw kam fara'idu li wudu'i wa ma hiya ako saliji farda joli dedo ani munene dedo okmana abeni ndursi anno fe saliji farda amino fo awi sab'atun wa yulun flande do okmana iya jatido sale saliji farda bala sunna bala mustahabu bala me farda we wolon fly o saljire tinya mun ko yere o de farda e wolon fly a folo aniyatu o ngani yasiliye wali muwalatu anika salji tutu nyona wadaliku anika tereke wal ghasilu wa ghaslu alwajhi aninyeda koli wa ghaslu alyadaini anitege fla koli ila almirfiqaini katabla nongonkurula wa masihu ra'si anikungulu masahili wa ghaslu rijlaini anisenfla koli okmana ni wolon bla mi fleka foni nindi salji fardawiye afolo aniyatu wengani yasirili aflana almuwalatu kasalji bara betu nyona kanato fenka do uni nyonche wadaliku ya sabane ka tereke wa ghaslu alwajhi aninyeda koli we anani nayi
wa ghasilu rijlaini yadaini ani sen fula koli ila almirfiqaini katabla nungon kurla o ye adurunanye wa masihu ra'si ngolo masahiliya woronanye wa ghasilu rijlaini sen fula koli ye awolonglanai okumana salji farda ni fen wolonfula inde do salji farda ni fen wolonfula inde do ni do cheni bolo olula aywa salji tinya de okumana amena anda do ni naka wala ni wolonfula aywa kuma chama be ni nyere kan folo insha Allah amena kuma ni bela jilenka kelen ka wala yasa auna fam yasurala aina takunu niyyatu wa mallazi yanwi li mutawaddi'u ako saliji ngania bidamine wakati jume ngania beke wakati jume ngania abeke wakati jume ani salji taba be jume de ngania iba ngania resiri chogodi iba fo chogodi ibe decision jume nta akoka ya famia kuma amena kuma olofanaka takunu inda ibtida'i wudu'i ako ngania beke de salji damine yere la kon iba salji yere damne la ngania be siri yende bi an yanwiya bi qalbihi wahidan min thalathati ashiya ako salji tabaga be salji ngania siri na dusukunde iba siri idusukunde la fen saba dola kele fen saba o dola kele ibode ngania siri dusukunna choko ya sababe yenno ni ya kele on kelenke akoro i ka salji ngania siri ya famia okumana ngania be siri de be salji damine wakati de la no temena fen saba dola kele o de be ke ngania wa be siri dusukun fana de la o fen saba dola kele afolo ibe ngania siri rafu al hadathil asghari ka fuko ala mena salji tabaliya wal mena hadasi fitini wuli ka bonyereka hadasu wa arabu kai bonna ka de bisa ka fu ala mena salji tabaliya wuli ka bonyereka oye akma angania siri choko de mena salji tabaliya wuli ka bonyereka oye ngania siri choko do ye awisti bahata ma mana'ahu li hadasu wal masalji tabaliya tumbe ka mbali fe munna mena odaga nyere oye aflana ifse ko ngania siri salji tabaliya kunyem bali fe minna mena odaga nyere aywa ni salji taliye parce que salji tabaliya ni salji tila ode kunyi balika salike salji tila imankanga fenfenke salji tabaliya bi balo bele okoro ntum balla fe minu mambena odaga nyere we a choya flana au ada a fard li wudu'i wal mambena nga salji fardadi fardal wudu yali mina nga farda salji ke na kadib se ka futin fana mina nga farda salji ke wal mambena nga salji farda ke ya famia ninke choko sabai mina salji tabaliya wuli ka bonyere ka amma ika ngania siro chokola wal masalji tabaliya kunyem bali fe mina odaga nyere wal mina nga farda saljita ninke choko sabai ni kele ni saljita ka bagaja ibsika ngania siri nin choko yaina anya fuku abisiri diskunde la ya famia wali aula atariku talaffuz bidhalika akoka min kan kosobe ode salji tabaga kana fo ko abe salji tangan ya fo adala de ka fo dala ka kina fo kuma ka ya famia ako anyuman ko ni ako toy na yake ko ni basi tala de aka salji kai kana ya toy ka sidi adsukunna ode nyogona foi tala wala budda fi niyyati an takuna jazimatan ako kari konte fonga ni yaka ke ittige ngayali baka decision bi bulu akoka فلا يكفي أن يقول إن كنت أحدثت فهذا لوضوء لذلك الحدث أتينا ديشونتي مامي مبولو وتاتينا ومثال يا بنافو ني مغامي مبافو كو ko maka saljiti wasa mami ya fo saljita wakati la ni ayasoro ko salji tenela aywa ni salji mi flen na kenga salji ay ko ninti wasare parce ni tettige ngayali kwa ni be saljita ibi tiga kande mena saljita ko decision reti bulu me kake ina fo anka ni salji benna ni asro nga salji tiena awoni nyoye ayi oti wasade nasro salji tila ko ni nasro salji tila ninti wasake
kuma na be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in famiya cogo nyuman di an kelen bela jelemma ni o cogo yayi kwa bo anko ni be salji ta fo akasro deshemi bolo ittige nga yali baka ka fo ni nga salji me ka salji tani peteti walma anka otinya de hal yadurru dhahabu niyyati ba'da ihdariha akuya di salji ngania tagalibi to yali ke angania hadarlen kofewa salji ngania hadarlen kofe yali atagali obe defo do ke salji lawa إذا أحضر نيته عند أول الوضوء ثم ذهبت فلا يضر ذهابها أقول سالجي غنيا حضر لين كوفي سالجي كونفولولا أو كوفي غنيا انتغرا كبو إلى أيكو تي سالجي وتطوريلك على أما إبطالها في أثناء الوضوء بأن يقول أبطلت وضوئي أقول سالجي كوني تشيني salji ire konnana o be salji tiere o de ye salji taba kafo ere be salji konnana kafo nga salji tienendo ire yo deshonta ire bolo walma yo foere fa huwa mudirrun wa mubtilun lahu ko be tore yalike wa o yecin bagaye salji wa yajibu alayhi ibtida'uhu ako abe wajibiya ika ibe tengitere okuma ni salji chena o chen chogo ina pasige ere de deshon ta kafin salji chena okuma na kabe wajibiya ika o salji ni ga siga ka salji chenendo fa in abtalaha ba'da al-firagh akom mu'min tlanen kofe alere deshon ta salji chenendo salji chenen kofe fala yadurru wa jaza an yusalli bihi ako ote tore alike atigila mo be sagi abisalni salji ni fositala okuma na oye ngania kechogoy ani ngania siri chogo anya fo ngania be siri duskundela ngani mo mi akidala basitala ngania konu sirli yoro e duskundere mahallu niya alqalb ma huwa dalku wa mal ladhi yukrah fihi akom munde terekeliye ka fo ko saljita baga ika tereke huwa imiraru batun likaffi ala liwudu'i على الوضوء يعني على الوضوء يعني سالجي تابغا اكا ابلو كوننا اكو لبولي سالجي سونفون بلا جيلين سانفه نيبي سينكو iki bolo konona boli aka ni bi tege kala ko iki bolo konna de boli aka ni ka faraji bonin kaka ya famya walma ibna fem go tege konna de ba barake wa yustahabbu an yakuna marratan wahida ubakanu akake arshin kilenye wa yukirahu at-tashdid wa takraru kakeni force wal makakeni fangai ani ka taka sigin ubo fana konya ala parce o jicende aywa islamiyate ay qulubu fe islamiyate jicinye fe wala yakifi daliku bi zahir yadi akonka kas bolo masahi ni bolo kofela ye akoti wasake de kam masahili ke ni bolo kofela ye koti masaki oti wasake de bolo kofela oti ala bolo konna de beke ka masahi alike ya famia anko ibi bolo min bolaka ka tereke akana ke ni bolo kofela akake ni bolo konna de wayaki fi dhalika fil ghusl akonga bolo kofela obi wasake nasro ko janaba ko dido walma bange joli koli dido walma lada joli koli dido okumana ibe soroka okeni bolo kofela ye sharia la basi to la mesalji konna fika keni bolo konna de ma hiya al mawalat ka tugutugu nyogona li nkoro jumende yesesa amina ode fosesa wa hali tajibu mutlaqan yali ka salji tugutugu nyogona o wajibi de yali obe wajibi yanye bela jelende kawa haqiqatuha an yuf'ala li wudu'u kulluhu fi fawrin wahidin ako ciye re munyere ani haqiqa re munye o de salji tabaka ka salji bara bela jelenke teliya ko kelenna ne salji damine telephone sonena e telephone taka difference do ni nyogonche akumana ni difference inkera hake do yedro iga salji tali incena ni tlare bisegaka
walma cido de blana ibullo ka ito akona na yo blaka tola walma moro na ka kuma ife kuma janya na ijora ka kuma aiwa fuka ta hake do se aiwa bise yaka o kuma na pasge fendo do na salji ta tale uni nyokonche fendo do na salji tale uni nyokonche kasoro amakeni aiwa tukutuku nyonaliye watajib abe wajibiya ika salji tukutuku nyona ma'a dhakari ka fara hakili jiginin ka hakili bala wal qudrati ani se bala fana se jumene mbe ka salji ta aiwa nga hakil la jimbe mbo nsigira mbe ka salji ta jin taro nakabo okumana o yende sera ikata jiwire nyini ka aiwa ika salji ta ibo furamen kola sharabi ya fo ko oma walma inyina na jumene aiwa hakilla ke yoro do ko ja imako okumana difference be do on nyogonche o fanana okuma alaka ambe asabama alaka nyeka di ambe la jelema ma huwa hukmu nasi anguni mogome nyinana wala ajiz ani dese bagato wala mu'tamidu ani tubaga litafuriqi al-aadai ka fendo do salji ni nyogonche inyinana de kake wal man desra de kake wal man nyenyere tugude ka fendo do nga salji ni nyogonche ni mo saba shi ka kiriti kilenye ma men nyinana ani mo min desera ani mo min yaere tugu kake ko kuma ni saba ka kire jumenye ni fendo do na ka salji ni nyogonche man farraqa bayna aadai alwudu'i nasiyan akoni mo min ni fendo do na ga salji ni nyogonche nyinande kama nyinana de kake bana alama fa'ala mutlaqan okuma oti la mobe joli ke ay femun ke nyebela jelenka nyinana de masalan kito salji konna na sisa nyinana ka nyeda ko itemena kataga bolo kalaw ko okuma ne hakili jigina ala doron ibina nyeda de ko mutlaqan nyebela jelenka qala zamanu furajana aw qasura wal masur nyanadi abela jelenda makaka afura janyanaw afura majanyaw ibina nyeda indronde ko kuma nakasuruka iga salji dafa biniyatin jadidi akonga obeke ningani yakura sirli de ujuban wa ongani yakura sirli fana wajibi de ibe salji ibe nyeda yoroko ibe ngani yasiri mena aywa nyina na nyeda yoro minko mena ako faradido ibo ngani yasiri ka faraka wa ongani yasiri wajibi de ni mo siri dure ga salji sekanya foni segena bela jelenga tugunde ومن فرق عاجزا ولم يكون مرتكبا لسبب العجز ni mo min fana e ka saldi difference dona une nyogonche aywa dese de kama dese ndun sababu te iyere ka kolla benende yere ka dese sababu te yere ka kolla benende misali yala saldi min be buru be ka saldi tala do kera abiteme ye salji ntabe ka bombo atiki ka bika atiki se bika sersara atiki ka fojina na dise ila okmana osbabu ra ire de la fa in aadda min al-ma'i ma yakfihi abe ina fosiza na jido labe jimina ate alebo aw araqahu shakhsun wal mali abu modo deka aw aghadabahu wal aw uriqa minhu walma uyasalji de toala walma uyefendo de fili akonnana bighairi ikhtiyarihi kasoro amakini alere ka sugandiliye aw ukriha ala tafriq walma modo nani joykuna jaaku ya de kika difference de ga salji ni nyogonche hal na mofo ajura yukuna ki baga be ki la sira be ka fendo kila walma nana be ki buga be kere de la o fura konnana salji nana jo ya famia aw qama bihi mani'un lam yaqdiru ma'ahu walma fendo de nana joni ayi feminye ballike baga imasi ala chogoya shila ala kamali al-udwi salji dafarika fa hukumuhu hukumun nasi akoni mbela jelen kiribe ina fo nyina baga ka kiride amisege aka mogomi desera dese sababu te iyere imajita ka bombo aywa jima bon jibo na yerede ika sefo itala walma do nana ta ka bon walma mogodo ija ku yaki kafe kabini bugo walma be ka fendo kila difference do na saljinu yogonche walma balili kefa ode nanajo o sababu la masaka saljin da fachugo shila olu bela jelen ka kiribi ina fo mamen nyina nadi
o kuma na nye min fo o ka kirila o tigila mo be bina o de ke abe bina o ke chogodi salji aya blayro mina abata ya tafka be sege salji bela jilenka ala ma fa'ala mutlaqan ay min bela jilenke min duni tajdidi niyyati akonga nintigila mota anna makeni ngani yakura sirliye ya famya wa man farraqa ajizan murtakiban li asbab al-ajiz akoni ma min defrasi donega ni fra donega salji ni yokonche ka soro asababu bora iyere dila bi an zanna lima allazi a'addahu yakfihi ya jigiya jimin be buluka bembo yode jigiya aw shakka annahu yakfihi wal ma istikara ala jimin bembo abembo aw tayaqana anna lima la yakfihi wal ma addankan ya bi bolo pere ka fo salji min flembolo ka salji ta jini atembo fa in qasara zamanu hukmana ni furadu na salji barawni nyokonche aywa ni afuras surunyana na majanya bana ala ma fa'ala hukmana bi jolike akuma yero minna o ye furama janya wa in tala ni furadun janya dun aada li wudu abisa salji bela jilinga momi aywa defra furadu ne ga salji ni nyokonche ni yere ka sababu de o sababu ye jume e abisigiya ka fo jimi be mbolo aywa ni abembo walma esikar la jimbe mbo abembo walma dangana bi bolo ka fo jimi be mbolo atembo okuma ni fura janya ni fura surnyana masalan femin dona uni nyokonche e sagi damine doron jibana yore be wula ka sefiye madro ka jilo sura ka ke kuna we fura surnyana okuma basi tola e ya blaro mena ba tay wa in qala na fura janya na du aadal udu be salji kande ninin sabun nuni ya famia okuma na momi e ya jigiya ya bisigiya ko jimin be mbolo ka bembo walma istikalendo ala ka fo jimin be mbolo abembo walma dangane ya bolo jimin mbolo atembo ita tagi damne na etento o konna na jina na dise ila iyere ka sababu do afuradu njanyana okuma ne bise salji bela jilinde kande okoro jiwere nyini ibe ka jiwere menyini ibe ka jiwere nyini o jinyini fura janyana okuma ibise salji bela jilinka wa man farraqa muta'ammidan mukhtaran fa hukmuhu hukmu al-ajizi fi sawrati al-akhir na'am akom mogomi ni ala yake ni furado na eka salju ni nyogonche ka iyere tugude ka ke ya fama iyere ka sugandili ali dido okuma na otila mogo ka kiribi ina fo mamin desera de ambora ka kiri min fosisa ambora ka dese bakato min kiri fosisa no etila mogo ka kiribe odela fa in qasura na furasur nyana bana ala ma faala bi joli ka kubero minna wa in tala na furaja nyana aada li wudu'a abisa salji bela jilenka haza kulluhu anfileka ni fenfe foni idha kana li mu'tamidu ni yiretu baga kera ghayra rafid niyyati kasoro ama kongoli ke kabonga niyala fa in niya amana mangania kongode kwa okoro nama decision black abo ayre bolo pew ka fonti salji la bile fa in rafadaha ngana surka yenga niya konko kabo ayerela aada istihdara abisiga ka kangania sabati tugni ko basgi abengani yakurata wa aada li wudu'a abisiga saljika min jadidin mutlaqan kamin salji kurala nyebela jilenka qala dhamanu furas janyanaw aw qasura wal ma asurunyanade ya famya hukumana Allah subhanahu wa ta'ala akambe asabama alakanye addi ambela jelema bimaza yu'tabaru tulu ako chugla jumende de nubi janya jatimine kafo furaj janyana walma amajanya yuqaddaru tulu bi jafati alwudu'i ako kafo furaj janyana ebe salji konna ngoni furaj janyana walma ni furasul nyana obe don chogodi bi jafati alwudu' ni sunfeun jaliye ebe ka salji minta ebe ki tege ko ebe ki nyeda ko aywa ebe ki kilo masa ebe ka kungolo masa yi ni sunfeun jara doro okoro ko salji fura janyana ya famya o sunfeun jumenye sunfeun laban de kodo i jora muna sal laban fi zamani al mu'tadil akasro fana fura fana wakati ambe temperature mina o dama kenyendo nene bata la tlema bata la finye batika chi finye basigile fana bate kuma na kan soro temperature
أيوة وفنا بس جلندو الذي لا حرارة فيه كلا يباتالا نفو غون يباتالا ولا برودة نene fana tala wala shiddatu hawa finya fana gelemante kama yu'tabaru fi i'tidali fi bi i'tidali alwudu'i abe sunfe fana dama kenyeli aboyira masalan demseni sunfe ani musokoroni ani chokoroni ani funangenu ani musokoroba ani choko mo far choko tikilenye kwa fo akaso mo fana fare kolo fana dama ka kenya akola ya famia ni sunfe dama kele wa tabassutu bayna alhararati والبرودة خلافا للوضوء الشاب والشيخ الكبير المسن وكما وبين يوم فونيا تشكربا فري ان دمسني فنانغني ولوتيكليني وباعتدال المكان ان ابي رمنا فنا ان جمانا ديك كلا ان جمانا سمال لولو تشكوتيكليني بالله يكون القطر حارا اكاسر كو تمبراتيتي كلامانتي كالحجاز انفو غولف كونلا ولا باردا كبلاد الرومي inafo Europe jamano fana konna na kana so nene fana bala min bela jelembe jatibe min okuma na ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in famiya choko nyumandi ambela jelema ambe wala ndai nyongiri yanno min fora ala ka famiya nyumandi ambela jelema ala ka sababu nyuman latiga ambela jelenye ala ka gerjego foni ka haminan ko bela jelen no ya amma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.